Motors is beskadig, rommel is in die straat gegooi, padstaanetjies is geplunder en die Kaapse middestad het tot 'n stilstand gekom. Die tonele het Woensdag afgespeel toe meer as 2000 munisipale werkers betoog het vir onder andere 'n salarisverhoging en beter werksomstandighede. Die werknemers vorm deel uit van die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie. Samoa's marches have always been peaceful. Seen the Marikana. The city is eagerly wanting to do that, to disrupt our peaceful march, provoke our members, then shoot to kill. We are prepared for anything. Our members, we cannot say they should fold their arms when they are being provoked. Vir my is dit belangrik dat elkeen van die 27.000 mense wat werk in die stad moet gelukkig wees. En as die stad moet ons kommunikasie verbeter. Ek's Ronaldo Schwab in Kaapstad vir Netwerk 24.